خوشکو براین هیجا دما و خوش به دما از رخنل ریخستنا پگکی دکم درودورین ریخستنه یان جیالیگیرین ریخستنه چید بیجن جدیولا کو برسوا وان رخنه هم بدن بشیوه کی زانستی بشیوه کی اوبجکتیف حتی قناغه کی زیده اوبجکتیف و زانستیشی جوان نخوازم لی همه آبیا زانستی و اوبجکتیف بوینه ولو ارکو دلامت دده سر مروف کو برسفداییم بلگه بن لی وان در دوری هان نویسکار دبن کسی نورمال دبن چید بیجن دبه اف رشکرنه اف کینه باشه خمناکه ازی وکوه بچم یعنی اف رشکرنه جمر بیجن ببلگه بیجه اف انفرماسیون هانی نراسته تبرو واجی کری اف انفرماسیون هانی هوا راستی انفرماسیونی و هوا بلگه اسلوب زانستی ده برسفداینه ده اف اما کمره بیجه اف دجبری و اف کینه و اف رشکرنه و اف گوتنین سر ایدی 5 قرش ناکن یعنی ده میدان زانستیه ده پوچن ده میدان قربالغ و خرجر و بجی و چیروک میروکی و شاباش و گوتنی جنین سر تنورا پر بهانه لی دوار زانستی ده دوار روشنبیری ده هلوسته کی بیوی رنگه هانه بیواتی یعنی و ناوروکا کسی کو خودیه به هلوسته هانه به دیار کرن حیا چراده ریزگرتن جمجیر هیه حیا چراده ریزگرتن جرخنه و راستیر هیه از دوی ویدیوی ده حول بدم پچکی بدم دیار کرن گلو حیا چه درجه مدیا پککی دوری روزنامه‌گری زره چو قیسه مدیا پککی راستی حزدکه چو قیسه مروو رش ناکه و بیبختی و بیوجدانی لهمبری مروو ناکه مدیا پککی دوری وان تشتیهانه تماما از دوی ویدیوی ده حول بدم جوار اثبات بکم تأکید و تکز بکم کو مدیا پککی حیا چه درجه زانستی اوبجکتیف خودی اخلاق لبنده بن وەکوە وێنە جیدیت مالپەرا لێکۆلین کو قاش و ناوەندا استراتیژی پێکەکەیە و لەگووری ئاگاهیێمە کو ئەڤ ناوەند لە چیە تێبرێڤە برن و دیرەک نزیکی سەرۆکاتیا پێکەکەی کۆنسەیا ڕێڤەبەر و سەرۆکاتیا پێکەکەی ئەڤ ناوەندا هانێ نەژنەهادە یعنی ویب سایت بجی یعنی لی بسالان کاردک حتی 10,000 هاوینا 1008 وقتی از چوم قندیله مدید مکوواری ویجی دید مالپرا ویجی دید و خورته کد سر شغلی یعنی یک جی کسی کد سر شغلی موی چاقه دید افناوند وکی مجی یعنی وکی مجی استراتیجی مدیا پککی بالتوایی یعنی سرخابون و ازگر پولیتیکا و قنال تلویزیونی همو گریدای ویناوند هانینه اف ناوند لسر ما نویسه کی بلاف کریه ده 29 ماه نوامبر 2020 براستی های مجوی نویسه تنبو یعنی لی ده هفیوینه کی ده دگل ماموسته آگری سوران بری چند روزا
جمر بحث کر گو اول لیکولین سر تاولو نفساندیه مخند تکست اویا ترکی مدید که بری وی تکست کی بعربی نفساندو یعنی اف نویس فناس کرد می سورینه نه باکرن جبر کوی باکر اولو شوپاندنا وان بزمان عربی جی نزانن بزمان کردی جی حقواسا نزانن گیمز اوی برپرسیار لی ایک وی تکست هانی نویساندیه ایو مقاله هانی نویساندیه کرد سوریه کرد می بن خطیه خواستی اولو خوینا خوش شیرین بکل جم پکیکی و چی هم آتش مشتا اولو دایی هفدو کتو بر دایی برخو مقاله کی نویساندی و پی رش کری تشتکی وی تشبه وی تکست هانی مبزمان عربی جدیدیه دوان مالپرین آلیگیری پکیکی و لسر رو پلین فیسبوک ای کسی کو خوینا خواب پکیکی شیرین دیکن مدید یعنی کسی نولو وان تین ناس کر یعنی از وی رومتی نادو مانجی کرد ناوی وان بیشم اف مقاله چید بیجه بزمان ترکی ورگراوی ترکی دمال پرا لیکولین پکیکی درگتیم ده 29 ماه نوامبر 2020 مانشتاوی چی هوشنگو سیگلو نویسکار کی راست یان قلمه کی پینوسه کی کریگرتیه اف مانشتا لیکولین ناوندا لیکولین استراتژیک آگریدای سروکاتیا پکیکی ده از وینه وی وکو کونهاون دبیننجی مقاله از بش داخل وینه و از السروان وینه هان کرت شروعه بیجم نوکی برسف یعنی از هیچ یعنی مدستی خوش سروکاتیا پکیکی ششتیه جریخستنی شتیه مثلا کو اف ریخستن ولو ور بربر راستی ریزگرتنج راستیه لگوری اخلاق و پرنسیبین روزنامه‌گریه تبگره ما دستی خوشی ششتیه یعنی ایدی گشتم قوی قناعتی که مستحیل پکیکی ورگو هرتن نممکنه پکیکی ورگو هرتن لیهنه کسن هنه دردورا پکیکی بیتی خاپاندن براستی دل پاکن یانجی ولو لگوری نیتی خوی پاقش دچن تین خاپاتن روشی جوجا اجی ولو بوم اجی لگوری دلی خوی پاقش و پاک از پاککی هاتم خاپاندن و زیده تری 20 سالاجی ما پارستنا پکیکی کر و دناو دی خابات کر حیا قناغکی حیا آستکی و خابات کر از هاول بدم تنه جبور رونی کرنا اف کسین در دورا پکیکی و بزمان کردی حتاج مبی حتی الگوری از کارم از فوتوی بشی و مقاله هانی دینم و شروعه خوال لسر بیشم ناد وکی قوت فوتو جدید چت بیجه اف مقاله هانی دی بیجه هوشنگ اوسی رولا آجان یکمین لدیجی پکیکی ورگرتیه به اسلوب و شوین روزنامه‌گری از زر شروع جدی که دی روزنامه‌گری از زر د ناوا مدیا ده و د ناوا روزنامه‌گری ده و که روزنامه‌گری نه پروفسیونل تین ناس کرن یعنی هوشنگ اوزی د ناوا روزنامه‌گری از زر ده خباتا خولو و تفگر خواده که و نرینی خواده بیجه شروع ورده که اف روزنامه‌گری از زر کی و چوا دست بکری و چوا لامریکا دست بکریه پاراگراف دو بیجه گله کسین دجال هنه خود دن نشاندن وکی نویسکار و روزنامه‌وان و د آلاوین مدیا کردی ده خود فروشن و آوی دبن آشن کسیندن یعنی آلیندن دوی واریده دوی چارچوه ده عبدالعزیز محمد اوسی کتی ناسکرم به هوشنگ اوسی کل سال 1976 لباجار دربیسیه لباکور روجهلات سوریه یک جوان کسی هانه نابیجه روجاواجی نابیجه کردستان سوری نابیجه تشک دبیج اف ناوندا لیکولین پکیکی دبیجه باکور روجاوای
سوریه هوشنگوسه یک جوی کسی هانه دباش خمناک هوشنگوسه یعنی لگوری مانشت گلو نویسکاری یعنی کری گرتیه قلمه کی کری گرتیه و دناوال لفو تفگرا چاپمنی زر لدیجی پککی کاردک خمناک از ویش پککی قبول بک باشه هوشنگوسه به وی شیوه آخافتنا هانه از بحثا دشتی که هوشنگوسه جی پککی رو کرد 20 ساله ده از ناک یعنی کم زیده جارجانا بلکی از با آخفم لی روزنامه الحیات وکی روزنامه کی ناو نتویی بوی چاقه بری ورگرتن 10 ساله هوشنگوسه ده دوی روزنامه ده نوستاندی دواره سیاسی ده دواره یعنی جواکا عرب جواکا کرد هوشنگ ناز دکن کیه و آستاوی و رادایاوی چیه اف تکست هانه اف نویس هانه کد دلکولین ده درکتی آنجاق بلکی چند کسی در دورا پککی آلی گیریم پککی ایک هوشنگ ناز ناکن دکارن یعنی پیورن خواباندن شروانه کی نو ولوی تیشه بکن آنجاق به تکست هانه ور خواباندن که هوشنگوسه یکی آجانه یکمین لدیجی پی یکمین اولو ترتیب چی داتینه یکمین کل دیجی پی که روزنامه ازرده روزنامه گری ازرده تفدیگره دو بکن که هنک کسورن خواباندن به وی آوهانه لی کسین بزمان عربی دخوینن بزمان کردی دخوینن نه کسین یعنی رکبرین پککی جی کسین نورمال ناز دکن یعنی یووی تکست هانه بخوینن و کنی خوبی بینن یعنی ناز کن که حیات چه درجه اف تکست هانه دوری راستیه نه لوی داری لبلجیکا کنگره نتویا کردستان کنکه هیه اف وکی دستنامه اندامتیه مورا کنکیل سره و امزایا سروکی ویل سره اف کنگیه بروکسل 28 حیا 29 ماه 50,011 از وی چاقی اندامی کنکی بوم اندامتیا کنکیشی چوا چی بو وان لسر ما پیش نیاز کر مگو خمناک وی چاقی از آپوچی بوم مگو خمناک ازی ببم اندام و از چون کنگرای ویجی از حاضر بوم و دگلک گوتو بو اجاز جیده از کتم نوانی قاشاده حتی لسر ما ولو پیش نیاز کرن که از تیک افم کمیتا روی وبر مگو نا تنی بسی من اندامتیا وی سازیه بس متزانی یعنی سازیه کی ریخستنی سازیه کی پکیکی خمناک از ولو و از کتم بن فدیاجی ما قبول کرد باشه هوشنگوسه یکی ولو لگوری مالپرا لیکولین ماه نوامبر 2020 از چی بکن به دستنامه هانی آکو ریخستنا پککی کنگره نتویا کردستانی کدیکور شکلیشی لی کسی که دبه اندام وی سازی هانی دبه یعنی موافقه یعنی جی اری کرنا ریخستنی بستینه یکی کریگرتی نویسکاره کی کریگرتی دناوا سازیه و ای سیاسی ده چید که یکی کریگرتی دناوا سازی را گهاندنا و ده چید که یعنی کی رخنه لپکه کی ببه دیرکت اوی ببه هدفی رش کرنی او رش کرنا هانه جی وقتی کو جسازی کی را گهاندنی نیزی سروکاتیا پکه کی به ناز بکن کو رش کرنا جعالیه معنوی و جعالیه سیاسی دست پیکه جبو تنکرنا انسانا حتی فیزیکی بشی لی خمناک باش 10,009 داویه 1008 لشامی بوم استخبارات سوری ایری شمال هم بکر و وی چاقی تیکیلین رژیم بشار اسد و رژیم اردوگان گلکی خوش بو پکیکه و پیده دبن چاوان دبو پر ایریش هبون
أجي مد روجنامه الحياة و روجنامه عرب قالك روجنامه عرب ده بزمان عربي مد نفسان ده آزادية ولاد ده از قنجيكك مهبو نفيسي مني حفتانه بو آزادية ولاد كو روجنامه الريخستني موه چاقي جبر في هالوستاهاني استخبارات السوري إلي شمالا مكرو خواستن مبقرن باش از چوم تركي از رفيام تركي لوي داري منت زاني جنشكا و مناز كر كو راديكال قاس دست آت تركا روجنامه راديكال آت ترك نویسه میشه 10,007 از 10,009 وربوم هاوینو پایزا 10,009 جه 10,007 روجنامه رادیکال جار جارنا نویسه میشه الحیات دگرو و ترجمه دکه وردگرینو و جنوب بلاو دک دبنه ویده جه در داتینه نو اویاکیه کرد سوریا لیازارو و الحیات وکی پرنسیبین روجنامه گریه دما از شومه ده جمع خواستن كو از بتايبت شوان بنفسين مقالين تايبتي بيراوت صالي 10,009 ده پاییزا 10,009 وی چاقی کرد آچلم اردوغان دست بکرو دیالوگا کی بدزید نابرا AKP و PKK دهبو ميتو PKK دهبو وی چاقی روشا سیاسی جی و روشا مدیال ترکی مناقشه به مسئله هانه دکرن وی چاقی روجنامه رادیکال وکون دبینن جمو خواست که از نویسه کی تایبت نماکو یعنی رادیکال نکو نویسه هوشن گوسش الحیات بستینه جی روجنامه کی دن بستینه ورگرینه نویسن تایبت ازل جی رادیکال رو بنفسینه لسر وی روشا هانه لسر روشا کرد آچلم دموکراتی آچلم ما وی نویسه هانه نویسان هوا وند بینن ون وی نویسه هانه دبینن ده کیجان نیزی زیدتری نیورو پالیستانی هوا اگر کامیرا خوشک دده نیزتری یعنی زیدتری نیورو پالی دستینه اف نویس ده مها نهاد 10,009 ده مها ایلول 10,009 kurtlar arkeolojik eser değildir. Ev manşetaveye u dibini jide Kurt Suriyeli yazar u nivîskarî el-Hayat û tiştên bi vî rengî hene. Ev makale dema ku li ser malperê li ser hatweş jim bêtirîn makale hatibû xwendin. Komêntê ku li ser wê hebûn zêdetirîn makale komênt hebû. û dîtin yani ew kesê ku wê çaxê di rojnamegeriya PKK di şoxulin di günlük uzgur gündem wê çaxê navê wê günlük bû dîtin ku yani heya çi derece ev makale hatî xwendin. Baş rojnameya radîkal ku pir li Tirkiyeyê dihat belavkirin ku nivîskar û rewşenbîrên PKK yan jî parlamenterên PKK kî bû yani giregirên siyasiyên PKK nivîsê wan belav nedikir. Ne ji ber ku yani nedixwest. Nihat vê nivîsa hanê min parastina PKK kiriye. Min rexneyên tund li Erdogan kiriye. Rexneyê tund li Erdogan kiriye di vê nivîsa hanê de. Ev nivîs Abuqatê Ocalan parêzerê Ocalan birin Êmralî. Ocalan di nota gorişmê xwe de piştî vê dîroka hanê got hûn bixwazin vegerin nota gorişmeyê Ocalan hevpeyvînê wî bi abuqatê wî bi parêzerê wî re piştî dîroka boşandina vê maqaleya hanê vê nivîsa hanê Ocalan pesnê maqalê daye. Baş e ez ê ji Ocalan bawer bikim ku pesnê maqaleya Hoşeng Osê dide yan zê ji lêkolîn bawer bikim a ku di Novembera 2020 behsa Hoşeng Osê dike bi şêweyekî gelekî bêbextî û reşkirin û bêwicdanî eşkî bawer bikim. Kî ji wan rast e? Serokatiya PKK ana ya serokê PKK êd zindanê digot pesnê nivîsa Hoşeng Osê dide. Azadiya welat tê bîra wan. Ez li azadiya welat bûme çaxê
طيب تمل هات يعني اگر صاغ بقرك بشتغل يعني طيب تمل هات قهوشنك نتني طيب تمل حقي مناويش بيركر حقي شبو يا ربي حقي زنداني زيدتري نيزي 15 سالا ماي او جي چاغي گونلك د خبتي هم د ازادي اولاد د خبتي حقي بوتان وي چاغي اگر نها از چو مجمي ماله مفرافين خاريه لا وكويجي عيني تشيروكاوي يعني حقي دناوا قليلا د چاوا كويچو وهاد قرتن 15 سال حبس خوار لا يويجي چوناو قليلا او جي چاوا كويچو ودناوا زندان يعني وقت ديرو خو دوباره دك حقيقي شاهدوا هاتن جمر قوتن هوشن والله كفوك لسر مليت داني خيرم چيه والله سروكين نتوي بريز پسني كسكينات پسني نويسات داي باشه از وي چاغي جهه پسنداينا او جلان بوم نهاجي لكولين بحثا روزنامه زرد روزنامه گريه زرد که الحياة روزنامه گريه کی زره راديكال روزنامه گريه کی زره باشه دفجه مسألة هاني بردن لفرجي افجي مقالة کی دنه كو ما ويچاغي رخنين تند لأردوغان جي دكر ومن رجيم بشار أسد جي دكر كو با أردوغان هولدانا کی كريه كرد آچلم من ديمقراطيك آچلم لي رجيم بشار أسد دخوازوي وكشينيش عالي ده ونرينك بو لفرجي دي روزنامه راديكال ده هواي روزنامه راديكال اف كنگي اف جزيدة تري نيزين نيفرو پلي خواريه استنديه اف كنگي بو اف 19 ماه ايلول 10,000 يعني بيشتي في مقالة هاني بيشتي مقالة عول ب نيزي 10 روجا مقالة دوامين جوشنگو سي هات خواستن اف روزنامه راديكال روزنامه گريار زر باشه امورن سرمدیا پککی گلو اگر افنر خاندنا هاني راس به افنر خاندنا كل سرمد بيجن در يكونين لغوري منطقي وان راس به ديمكي روزنامه گريا پککی جي عزره نهال فر اف روزنامه گونلك كو ازگور گندم بو جاريد هات گرتن گونلك بنرن روپلک ساخ دانه نویسا هوشنگوسه و چاقی من رخنل وان کرد من از چوم گونلک لستانبوله بول ده استقلال جاده ست جاده کی ولو میز سقاق و نظام بر بجورد آواهیا گونلک و چاقی لوربو اف روزنامه پککی من رخنا الوانكر ونبحث على السوري ناكن ونبحث على قرتيه بككي ناكن ونبحث على رجيم السوري ناكن ونوكي دوسي كرداد بين ورخنا جمع قوتن باش بنفسين ترابي كشين اگر نها صاغبه برپرسي صحيفه يورم بو آنريني دهندري في روزنامه ده قو بنفسين بمقالة كي نفسان لسر رجيم بحث نا مقالة چیه بعض پارتیسی دیکتاتورونه سوریه حکایسه چیروکا دیکتاتوریا بعض سوری مقاله هانی روپلک ساخ دو کرد دو پیدری دبو دو روزنامه گونلک پککی کل استانبول دردکت افجی اگر نرخاندنا لیکولین راست به دیمه که اف روزنامه گریا زره وده اجا اف روزنامه شهید ویجی هنه گرتی وی زندانی جی هنه اگر فکرکن به جههی کو کورال هوشنگ دخه کورال سری خوا ول دوی خوا ول دست ول چوک خوا دخه به وی نرخاندن هانه به وی رشکر هانه نه اف جی از میناک جو ورده داتینم onlar Türkiye ateş açıyor. Avana ager berdeden Türkiye. Evjid roznameye günlük. Evjid roznameye günlüktü. Zedetiri nivru peli ev makaleye hani stendiye. Az çi bejim?
يعني از دناوا سورگل ده مکار کریه دناوا روزنامه‌گری عربی دناوا روش تیوی ده چند محکی مکار کری مدیا پککی آتی خوندن و آتی دیدن بدناوانده نویساندی کار کری و خودی رول بوم و خودی کت بوم و نتنی اولوژی يعني دمام دفج روشتي بردا روشتي في وكي استيفاء وكي بروتست وكي استقالة ده يعني شويكي رسمي مرة بختي خرانك ومرة وجه أو بختي خرا ذكر خمناك يعني لقوري هركس يعني بوجداني خالك ناوي بيتشي بربرسي روشتي في فردا چتين مرا راستیه بیشه حتی جوی هات لاوا کر گوشنگ بمینه ده هندره روش تیویده بمینه است ناز دکم از نویسیتش کوین ده دخوینم نویسیتش مدیا ترک از دخوینم از آستات ناز دکم ام حبجیتن بمین و تو از نهلم کسک مداخلاوی کاری تا از نهلم کسک ور سانسوری و نظام شو میشه رو مگو سوزش خو مسترنت از وی چاقید بشه عربی ده کو دوسیا روژاوا و روشا روژاوا ده شوپاند و ما آمده کریا روناهی دیکر هینا روناهی يعني ما مناقشات كرام تشبكل پر اصرار كر فردا وبراستي ولو بدلسوزي بدلگرمي نيزي كدبو پر احترام دقل بس مجر مگو ازنا خوزم طب خجلينم ازنا خوزم ولو يعني الگوری سوزش خواه مسترنت سبا آلدار و مالدار وانا بچن بقرة صور بشتغلن بجمعار بشتغلن ورن فرمانكي سر ضغطيل تبكن وموديسة ما ريخصنا ماي ومنازدكن يعني سوزش خواه مسترنت خلاص يعني سباس في هالواسطاتر وش في نريناتر وخاطريته ما يعني اج بآفايات تلفزيونية ازدر كدم روشتیوی لندرلیو لویدری لبلژیکا باشه اگر هوشنگو سیکیولو به دناو ود چتکرا قوسا سال دناور واد دوا د تکسید و نها ببینن يعني چد بشه کا امهرن بشي دنج دوی بشهانه دو وکی قوت فوتو جدید دوی بشهانه دج مقاله دج چت بجن دوی تینا سکرین ج حمو کساره تینا سین ج حمو کسار کو هوشنگو سے کسک بو وکی کادرو کی دناوا پککی ده کار دکر و دناوا پککی ده هینی نویساندن و روزنامه‌گری بو دناوا پککی ده و دناوا يعني دي جالك بروجرامين تلفزيونا باكاكي دردكات ولو دبيجن وبشتيويش باكاكي قطبو جي باكاكي قطبو وهاد جوهرتن وبوكي كسي اف ونفجر تكست او يا تركيجي بوكي كريك وكرتاني خبخو كريك وكرتاني خبخو باشه از الگوری وی هفو کهانی آداوی هرم اگر هوشنگ او سی کربه دیمکی پککه کرتانه يعني دما از رخنا لپککه دکم از وکی کر لجم ناوندا لیکولینه گریدای سروکاتیا پککه تی حسباندن هلوستا همه کریاری من وکی کریاری کره از ولو بوی چاویهان و دوی تکستاهانه ده ولو لانسانات دنرن ولو لنویسکارات دنرن وکی کره کو کرتانی خواه بخود اگر از کربم دیمکی پککه کرتانه پککه خو کرتان دی بینه دما کو لنویسکارا بنره کو کره دیمکی خو کرتان دی بینه اف تشبیه هانه دی باش نه لگوری تشتی کو همو که زانین يعني اگر نویسکارین پککی روزنامه‌وانین پککی ای خودی وجدان ای خودی اخلاق ای خودی پرنسیب
ای رحی هفالتیه ای ریزگرتنا وانش راستیه رهیه ای ریزگرتنا وانش گوتنه و نرینه آزاد رهیه اگر وی گوتنا هانی لسر هوشنگ اوسی قبول دکن دیمه کی لسر خوشی قبول دکن دیمه کی اف گوتنا هانی ایرو لسر منسبه سر وانشی گوره گوتن جی یعنی گوتنه کی کرید و پیس و بی اخلاق د ناوندا لیکولین آ پککی ده هاتی بلاف کرن اف پککه اف بوی چاوی هانی ل رخنه دنر نها خلق دبیجن در و دورا پککی هنا کس هنه يعني نظام کا يعني دبیجن پککه تشتكي گلکی پیروز و قدسال و رومت و ملائکت و هوشنگوسه تی پککی رشدکه اوا تکس هرنش خور تکستی بخوینن به بلگه با آخبن ایمز نها بوره به بلگه دا آخبن بنرم پککه چاوا لهوشنگوسی نره وکی کره کو کرتانی خواه بخو پککه اف شیوه آخافتنی ای گلکی نظم ای گلکی گماری ای دجون تیده ای سخیف و خبری نباش تیده اف خطابه پککه ده هی جو اوجلان بگره و حتی تکید خواه اون کید خوازن یعنی اف اسلوبی هان اسلوبی خطاب ای نظم ای پککی هی اوجلان خبر یعنی کسی این کودناوا پککی دمانه و حیا درجه کی عمره کی قداندنه ناز کن که اوجلان جی خبر دا رزیل بی شرف بی ناموس کر کوچک اف خبری نهان اف گوتنی نهانه ده ناوا شیوه آخافتنی اوجلاند بسدی جارا هاتیب کرانی یعنی اف جی ندوره که ناوندا استراتیجیک آلی کولینا لی کولین بوی اسلوبی هانه ور رخ هوشنگوسی رش نه کی رش دکه کی رش دکه یعنی کی خو پیز دکه یعنی ناو آخا اجوان هایی که هوشنگ پی پیز دکن خو پی پیز دکن کام هرن بشه دنم هرم پاراگراف دیدن که به اف نویسا قهرمان شورشگر به چیل سر نویسکاره کی کرده بیش ام بچ دبیجه پشتی که جو پککی قطبو بو نویسکاره کی کریگرتی و نویسین دجبری پککی دنویسینه به امر و تعلیمات دجمنه پککی اف پاراگراف هانه ولود بیجه و اندکارن لیویجی بگرن از لینک او مقاله و فوتوی ویجی تهندره في فيديو هاني بكار بينم وكي بلغة دماكو مرو باخفه مرو ببلغة باخفه بأمر وتعليمات دجمني بككي فان مقالة هاند نفسينه هوشنگ هول دده هوشنگ وكي خباتكاري اجنسا باس نيوز كردستان عراقي كو اف جي سر انجاما ينجي بروجكتا ميتي هفش نبرا استخبارات میتی و استخبارات پاراستنی پارتی دموکرات جبو که هوشنگولو بور ناسکرن مشهور به دریاوان نویساندنی هانه ده روزنامه عرب جی نویساندیه روزنامه عربی جی نویساندیه در روزلاتان آوینده و لی نویسی ویولو کسی ولو جذب ناک یعنی خلقی ناک شینه جبر چه جبر کو هوشنگ ستی ناس کرن انه يعني وكي نفسكاره كي هيزن يعني طاري ينجي نبني يعني ناسكري ينجي اجنبي از نايم ناسكرنو كا جنفسكارين كرد اي درواي PKK یا حتی این نزدیکی PKK کی بلو کولین بیشتیه کی وی مال پراهانه بیشتیه از اینها دریا وی ویدیوی ده خلقوی بشو بینن خلقوی هرم بکول ناز وگن کابلی کولین چیه و کیه و ناسنا ماوی چیه و آلی گری یعنی نورو کاوی و تکستی و نویسی بی چنم اینها خلق لیکولین ناز بکن یعنی اف تکست هانه اف پاراگراف هانه چه د چوا کوم از
مد آزادیا ولاد نيزي صالوني وكيني بساندرين دكارن وگرن ارشيفا آزادیا ولاد ارشيفا وي اگر نها هبه حفتانه مقاله مهبون ولو مدباس نيوز جيد بزماني كردي حفتانه مقاله مهب يعني ملورجي نفساني ملورجي بزماني كردي تيبين لاتيني مهر دوجي نفسانديه يعني اشبشم شب بحثا پرادكن و بحثا نظام كريگرتي و ميت و ما ميت يعني هم بده فيديو بري ويجي دي بحث كن نها كيل جميتيه كيب ميتي رودنه كي امرو تعليمات كيب مسألة بميتير كردينه دكر لأوسلو كيب ميتير رونشتبو نصبري اوك بو صبري اوك د زمان خود دما زنداني دبو د قاويش اعترافچيا بو لجن PKK وكي اعترافچي داد ناس کرن پشتر بو برپرسي PKK خمناك كيب ميتير دو دستينه ميت بري چندا كي مراد قرائلان نگوت وفدكي ميتي هيئتكي ميتي هاتي جمع از دچم جميتي ميت مالا مت پاريزه ميت خوارن تينجمر و هيزن عسماني و هيزن دريائي پاراسنا گراوام و حبسامه و تجريد آمده ميت پاراسنا كيج مده كي تنازل کرج دولت عطر كر از يا مدعول سر دولت عطر كراكر اوازي ازي فوتوي ويجي درخينم دوي فيديو هانه ده كيمليكا ناسنامه كومستند وقتی کو از ترکی بوم پشتی کو دعوال سروان را کرد ناوی کرد ناسیونالیزم وی کسی هانی کرد حتی نه دو رئیسنا پککی اعتراف کی رسمی ج دولت نستندن د بلگه کی فرمی کو کرد وی ولات هانی دهنه مره سامی تان دام کو بو سامی طيب تمل شخور بنا هوا افاف كيمليكا هاني اصرار كنت بنفسين دوي خانه هاني ناسيوناليز يعني نتوى كرد هوا امزا تركيا جمهورية اسطنبول امنيت مدير نظام شو ازي فوتوي ويجي ازي شوره در خيمش بكون ببينن كي تنازل ازل د افاده اخو بريف چيروك ميروكي كو نهام بزمان كردي و زندان تركيا افاده خو بزمان كردي بريوان ما افاده اخو لاسطنبول البيشيه او لك يعني امنيتا تركيا بزمان تركي ومترجمان اني مش نتوين يكبوي مخوسكو ترجمانكي جريدايوان ازمان كردي هبه ومبزمان كردي بعربي جيت كاريبو بس بعربي ندا بزمان كردي دا نا ولو PKK دبيجي كرد بري متنبون مكردا وجاند ومشتربه درخست وكرد دولة ترك قلت ما كردا خستي بن آخر بن بطوني وما او غور مشكاند وما كردا درخست برس از بي برس دكم وغريغر ونفيزكاروي PKK دبي برسوي بدن باوي بريس عبدالله اوجلان دناوا كرديتيه ده چه هولدان و کاری وی که هبو چه کرید ناوا کردیتیه ده ام نازکن تفکر سیاسی باکور کردستان ودگرس يعني سرلدان شيخ سعيد و پشت جویشی ام بیشن کدپیا ترکیه يعني جي تفکرین سیاسی نه بری PKK کسک اری معصوم قرقماز بری کوک بو نه کوک کاوا لغوري انفرماسيوني كومش PKK هناك اندامين PKK جري خصدنين سياسيين دن هاتن جري خصدنين كرد هاتن باش جميل بايك باوي ويو كالكي وي درواري كرديتيه ده چكرنه دناوا تفكرا سياسيا كرديد چرور ليستنه كيش ور بيجم علي حيدر قيطان كالكي وي دناوا سرلدانا دير سميد تشتك جي گرتي رول گرتيه مصطفى قرصو کال کیوی دناوا سرهلدانا دیر سمید تشتکی گرتی رول گرتی بی شهید بی قربانی بی گرتی دناوا تفکر سیاسی ده کرد چرو لاوان هبو فانا بری نه کرد بون شخور بون کرد دریا وی تفکر هانی ده بون کرد ایمن بری PKK
ام بری پککی کردن پشتی پککی چی نه پککی مکه کرد پککی ای در دور خو ای در دور خو پچکی به مسئله کرد دو قونا خو یکمیند کردستان سر بخو آزاد و سر خبون آزادی برومتر تشتکنین د و چاغي بون کرد بس ای من بری کردن از فوتوی کالکی خو کالکی مکو اندام و سرکرداتیان پککی وقتی دغات مالا کالکی می فوتوی ویل سر دیوار دیتن شاروال و رخت و تفنگا کالکی می بکردی دا آخبن کمو کولوزی وی بکردی دا آخبن که حالا ام فوتو و جلو برگین باوق جمیل بایک و باوق عبدالله اوجلان بنرم بی بکردی دا آخبین یا نا او اجمر بیشن رو شاید اجمر و نظارم چه مانا کالکی می جی سرخطی هاتیه کالکی دما لآمده جیبو افجلی بون لبنخط جیبو افجلی بون کالکی دما لآمده جیبو افجلی بون لبنخط جیبو افجلی بون ون هاتن کردیتیه هینی کی بکن ون دی بیشن ما خلکی کرد کی ون بون کرد بری کرد بون دناوا د سالن شیستی ده هینا عبدالله اوجلان نزانی کرد چیه کالکی میں دناوا تفگرا سیاسیا مالاوید شیستو یکی ده جب پارتی رو وکیلی بود ده هلبجارتنین سالا شیستو یکی ده مالا کالی موکی ناون ده هلبجارتنا بو هلبجارتن ده سوری وی چاگه چی بو نامزت پارتی دموکراتا کردستان سوری شیخ محمد عیسی و نوردین زازاوی چاگه مالا کالکی متین من آپی من دناوا تفگرا سیاسیا کرد سوری ده جیگرتن هینا بری پککی چه بوه باوی من دناوا تفگرا سیاسیا کرد سوری ده کار کری و خبات کری و خودی کده بری پککی چه بوه بری ولو هشی وان بسری وان و کبیجن ولا کردستان بندست و دکام کردستانی رزگار بکن هاتن کی معلمین یعنی هاتن یعنی کی سر کی مزایده دکن و بحثا کردی دیه دکن ما ملت جز گوره درخست و ما وجاندنا چه حاله چه هینا باشه از و برئیس عبدالله اوجلان امی هر دو اوضاع کیرونین و هر دو جمعه تکستا کی بکردین بنفسینن بی تکستا کی و رسم به جواری رزمانیا کردی از و جمیل بایک امی هر دو حول بدن هر یک جمعه تکستا کی بکردی بنفسین بی حالا کی همون نویسی وانتین ترجمه کرن ون هاتن مجنف ده بکن کرد ام بری کردن باوی ون و کردیتیا خوش بیر کربو و هات و خاکر کرد و شورشگری و کردستان سربخوا و آزادی و چیرو میرو که ولوان ون نوبونو ون کردین نونه بس وما نوجاندیه ام بری زندین و وجاندیه و ناسنامه اما آوائه زی فوتوی کالم تنی کو حمو سرکرداتیان پککیش اوجلان بگرج جمعه بگرج قرصو بگرج حمو وی فوتوی هان وقتی درباسی مالا کالم دبون او فوتو لسر دیوار دیدن برش وی فوتوی هان شرم بکن او فوتو تنی ناسنامه کردیتی و شورشگری ده دیار کرن جه کسین کو ایرو ورن مرش بکن او کینی یعنی کسی کو مرش دکن خورش دکن گوچگو وکی کرتا کری کو کرتانی خو بخو یا انا چه اخلاق وجا ناوندا لیکولین استراتژیک ناوی لیکولین شخور بنرن به چلی لیکولین ای را اف نرش کرن ویا که افریخستنه کی گرگر وش خباور و خودی مدیا و خودی آرتش ور لسر نویزکاره کی بوی شیوه ارزان با آخف اما هرم پاراگراف ایدن جبو زیدل یعنی السر و درج جینه کم دماغ جینه چه یعنی یعنی اموان تشتیهان اشکره بکن از نه برسوان دادم یعنی چه برسوان بدم از ولو هول ددم کو کسین ولو در دورا ریخسنی کو وانتش مشتیهان احتمال ورقه باندن بچکی رونی دکم جوان یعنی نه از
نه نویسکارێکی دەک و مەرۆ خۆ ببینی یعنی گۆز خۆ ببینم ژی حەقێ منش مافێ منە ئەس نە نویسکارێکیژ ڕێزێ من نویسێمی ترجمەی تورکی بوونە ترجمەی ئینگلیزی بوونە خەڵات مگرتنە یعنی ئەف خەڵات ji Cezayirê migirtiye li ser duwarê wêje û duwarê helbestê de Cezayir ku niha ji Cemîl Bayikir bê ji Cezayir kalkî derê belkî naz neke çêk ser Cezayirê naz neke yani ev xelat romanê a Ketarayê ev mij li ser romanê girtiye ev xelat mij Filistînê girtiye ku gelek cara PKK di ber Filistînê de şehîdan jî ji niha wilo خوش meselê dişun ev xelat ji Kurdistanê ji Slêmaniyê a Gelawêj festîvala Gelawêj mehrecana Gelawêj migirtine û ku niha yekîtîn îjtiman û PKK dost û hevalê hevdûn yani ev mînakekî ez dibêjim yani di pena Belcîkî li vê derê li Belcîka يعني ئەڤای ڕێخستنا ئەڤای دەستنامەیە وان ئاکەنەکێ و me pişêweyekî fermî îstîfa xwe îstîqala xwe piştî ku min dev ji Roj TV berda dest ji Roj TV berda karê Roj TV berda wekî protest min ji akenekê jî re îstîqala xwe resmî îmêl hemû li cem min hemû bi belgekirînî yani ji mir dibêjin reş dike ez kî yani çî spî di nava PKK mayî ji غêrî ew piçekî berxwedana wan xort û keçê me ew berxwedana hanê ew qehremanîya hanê ku niha PKK dike tîcaret û li hemberî me û li hemberî Kurda û li hemberî kesê ku rexne dike ew tenê hinek ev rûpelên spîn berxwedana ku di zindana agdema Mezlûm Dogan Kemal Mezlûm û Kemal û Xeyrî û Ferhat wê berxwedana hanê rûpelên spîn wekî din çî PKK spî heye berewên ji mir jiyana Abdullah Öcalanî li Şamê spî ye jiyana serkirdatiya PKK ali Qendîlê bere nehêlin mere dosyayê wan vekî yani mere dosyayê wan yek û yek û vekir ji aliyê bi hûrbînî û bi tespît û bi belge û bi nav yani wê çiya hilweşin yani wê şikeft hilweşin yani bere wilo nehêlin mero zêde yani ez derbasî detaya ev çi xetên wilo panin hîn ez derbasî detaya nebûme ez derbasî detaya bibim gelek tiştene ez ê bihêlim ji dîrokê re hinek kesên din berewin van defterê han vekin yani defterê Öcalan bigire Heyayê Bayik û wê qereîlan wê tev nadibêjin wela behsa Mezlûm Dogan kiriye û me behsa Mezlûm Dogan kiriye ku PKK çîroka wî lîstiye bi çîroka şehîdbûna Mezlûm Dogan lîstiye bu belgeza axivî me divê tekstahanê jî lê vegerin û ez ê linka wê de bînim û vîdyoa ku min behsa çîroka Mezlûm Dogan jî kiriye ez ê linka wê ji werdaxînim û nivîsên min tekstê nivîsên min jî him foto him link ez ê tiştê ku bi zimanê Tirkî de kirin ez ê ji wer ew bikim bes yani bi PKK re vala ye ez ne ku PKK dixwazim iqna bikim ku zaten iqna nabin ê ku van tiştê han belav bike li ser nivîskarekî Kurd bi vî îstûbê nizm bi vî axaftina nizm bi vî reşkirina nizm û bêwijdanî û bêbextî yani dikare her tiştî bike yani PKK bi seda bi hezara endamê xwe kuştiye endamê xwe bi seda kesê ku ji wan qut bûyî kuştiye bi seda kesê ku ji dervayê çerçeveya PKK jî wan kuştine Öcalan bi xwe bi zimanê xwe yani got ku 15,000 kes nava PKK de hatin kuştin bu qasîsê Helepçe rêxistinekî wilo ez wê reş dikim vegerin pirtûkê Öcalan bê çil ser PKK dibêje vegerin erşîfa PKK bibînin ez PKK reş dikim PKK berê reş tiştekî wê spî ev berxwedana keç û xortayî zêd ew jî feqîra yani bi PKK hatine xapandin çawa em hatin xapandin ew jî hatin xapandin yani ew tenê spî wekî din tiştek di PKK de spî tune bere werin ji mir bêjin wela me kela fetih kirî me nizam çi kirî yani kî ana Mezlûm Dogan zindîbana saxbana û jêr gotana Komara Demokratîk û Netewaya Demokratîk û Cumhuriyaya Demokratîk ew ê Mezlûm Dogan qebûl bikirana vê tiştê hanê yani rewşa PKK wê qebûl bikirana yani heta edbêm qey vê radeyê heta vê radeyê min karî bû piçekî hinek xala ronî bikim di rêxistinekî wilo tarî de û tevlîhev
gelek zehmete hewldanê nivîskarekî tenê duwarê ronîkirina rastiyê pîwîstî bi gelek kesa heye bi gelek rexneya heye tiştê PKK kirî di van 40 salê hanê de ne henek bûn ne hindik bûn eger di noqteyê yan dixin xala de hinek lawazî hebin ez lêborîna xwe dixwazim ji ber ku pîwîstî bi belgehîna bêtir hebû yenî ev tiştên ku nihat nav destê min de bû heya vê derecê min dikarî bû biçekî hinek xala ez ronî bikim bihêviya kesê ku bersiva me bide bere bi belge biaxiv bere nebêjî reşkirin kîn nizanim çi bere were tespît bike ev informasyonlar rast din heta vîdeokî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.